Možda pođe. Tako je. Miki se nazivati. Evo ovaj luđi od mene. Na kojoj gori, da li ja ili ti? Su došla deca? A. Valjda ako na malom grobu to izgovari jad. Može slučajeva i jad. I onda će da polomiš guje nalog. A što si sad stao? Viš što znači koncentracija? Gdje hoćeš tebe, baš mi briga. Bolje mi je vozimo s ove druge strane. A? Možda bolje s ove strane, bolje... Staviš na ovaj Facebook čudo u Sirči. Kažu ljudi ovi poludeli, evo te. Pa ga motaš, jebote. To ga vozi kamion.
O. Gleda točki, šta je? Gleda točki, nema da vjeruješ šta se dešava. Pa teraj mora preko mosta ako može ljudi preći. Izbezumio si točke, eno ga točki izašao na ulicu gore, evo.